mi ácht den néoch bha a bha bhí héimtí doch het dúas a bhnach ag isna seaachcunin a cha seachat. Nach ísú bacan ma dhéintrin. Wel, las ik hier amach sealnig ut in nu se hu mi. Agus chod ambalteach sa ha mi seach go sin glasad a stoi nach chael daine steachas an hoi. Sa fech gan yn nuas. Hei mi ag ar a coffee table son grys. Go fashion seachas go fech daine. Gewoon we seo seachat fu dí noch party bhí ag an haid fan nig dinge tuimeich agus fu an dúas agus i leor agus a chola leor eile ha ag skribh i chealtinga. Son as ní bringen das mé hu a dúas son i leor sin me graní agus a búscan mór. Ach hat dreismór bh háisiú skribh, Kimmer a háisiú héine skribh? Wel, ha mis mynach Rossul na Gaelig can na a hoisi grúpan. Sat vín skrifa rút an bug gan a chlán stocha den an át ran an bug. Ach sandar a hoisi mu se gopa a cóna leorichin an 1990 an a sasa gras a bhéla. Agus sáisi ian in necam a gopa a BBC 3 Bleona Station a program Jorpa a hat al haast ar a bhfuil a héna gopa agus a sin mér fa jochar ar bheit dalcha fatar sin. Agus háisi mi gwyar gat a vín cwant docht yma, coro ywyd mwyn. Háisi mi gwyar baroch wy as na program agus fa sin CNI no fast gyda cwant docht yma. So dwi eisiau fod se biola fe gechlawn, so I could do that. Sgolju chai a siarad mwyn. Sy'n cael am y cryd doch siach yn y celadi a gyda hwyd mi'n iar afrwyd. So chair of an ian rhaid gymyn am hi ni fi'n 60 so gwyl yn adoch ys nad yr rhaid mi ca. Co yw fa yn character of a sio na mi llawn fa i stage hesog ag ein Charlotte yn arna han am hor, se Rachel hi ad an am hor. Agus hwt ma hath si byg agus hwt a gwrwnan am chiar ag yn or. Gyda talach bachor fi ag yn or. Agus fa mis mynd ag yn an am hen y gra gyda cwdig yn y hawn ag yma tabi. Agus cwyd chwmysdiach, mae'n gan the submission gan y BBC's, gofod fi sy'n y doi chod ar yw ach chabwr yn gael stoch goroch na chrwara gydach na fod again. Ach, diwrod ar am sgrip sy'n gen yw dda docht yma. Agus hwyd y drym, yn gen i'n cehydd sgripts, Sgol Cali is acum sa goro middle again a cehydd cwsbal yn ffwn y BBC, hosi mi hen y crwioch ag cehydd sgripts, agus rwyd y beiri, fa 3 ac nid o gona togwm yn y cwsbal yn, eisiau 3 gan y cwsbal yn, 3 gan y cehydd, agus fa mynd orsyn, fa mynd leo slilo co yw, agus ha mis menwch ag gyr mi hyd dynnu, mae gen y sgripts, mos oedd gael clawn, y chwth na sgript sych yr floppy disk. Arroz na mas am y crutch, roedd y ffeir yn yr olaf sgrif. En ik kan je zo gefeemd mi nog gan y nog ydw han y floppy disk, kan je fies fys pum iad cwad sy'n sy'n et Google. Sy'n hamad i halwyd rwyd agam yr floppy, rwyd yn yr rhaid mis chanel ys am gybrach am ham i hwg, sy'n anys. Ach, en je waan nach geluk si said nou kan ik aan de sin nach geluk met de zien de trifiche ta gal alles nog te schrijven wel gaan jullie Johnny sin is ko use on simmer de hawe ja nu is station skimmer am falloch gezeit ne we han ik gehiert jaar ac het heen en dan nog gehiert jaar ac het heen aan de klo. O, fa mi chotolig, so dwi'n drasmenu hyd o gybrach gysiori. Nyr cham eisiau gwybod go cornel iori hyn agos fa wlaib skrifad yn anamor. A lios chan i byli cymryd lasgol siachod ar ysyn. Alstad cain pos taramod cain pos donlian maciafers ian mwroch nach malwm dyniach agos chawr am eisiau mynd o'ch yriedd gobwling go cael mwys rhan y gianw agos yn coloch rwyd am eisiau January rwyd a faiad yn y Janus dyn a sgrif y liori i dyd o'ch fer ma'n aw hen ach a mi ffen misnioch fod dyn agos a cain am sam trodocht yma'n sy'n BBC han yn biloi proben fys y Janw yn y Gyledd agos a cain am rhaid yn ard y mochgab gan y lior agos hiawd mi ag anabi so di nachlig i gysio las gael i fi eich gorau tigs def a tahartl yn y Gyledd
Agus is dat béine mar sin tot go taich is nísneog. Agus sam spe go féimach ar sin. Gus dat choúas had o dunne raimríh who do you think you are go skrifel jo. Ach sin ha me se et mogus et ho sich me hine skrive kujoch or ha uier de haik has fein uur de haik wat uur te gonne agus wat boeien een kujoch agus is het am hi hé as je them haljórigen agin hunne macht tro agef agus ha sin de ví heen by go de kole jórigen nach kujoch ha mag se straach an agus ha joge fein uier de haik me se vader ken maar skriwe dat ha is galig agus ha nog heel agus mijn go as gonne na mar sin net de ho je heen skriwe is het luur te loor het nog van noorschen agus een juut die ha skrivig van noorschen kujoch had je nog meer vlog ha uur is tachert aan de sul na galig van noorschen gestellig gestellig nie maar háisi le konjorigen le uurskeel dat wa golle kale waan aan het tachert in den naim kan board na galigs realta sa fécin go féinnig seo tachart agus gat a bhaileorichen bud a vasiliorichen bha ma skrif an ma an leorichen afasach stokere jole kontoch darach garam me sta aangaltíige gé sin hitel agus huk uurskeel agus huk technologisch roten diedach goskul een hul amach sa golle kaar go sulje an oor haljorig in galig en nu fair man haljorig in biolen haljorig an den haar semiele agus luchen wat tot opet gaat torgéine wat torgéine dat gaan er galig e kroppen ach nie an jellef de het je nu kan printuk haljórigen gaan je galig jeme du jeme sin je designer agus sta go dinge was talit en op bedéin. Ach wat talit ha is min go foskele suúlen go kultur ulle an an alabe waar dormant is an bleelmechin. Agus va noorsen ma me ga die a duuskech agus goar haris a roten sin is min go. Agus va aden een hoolwoord al naarde barok klang. Diagad an a déanú galig sa cosúscoile mianan chuideoch agus sul na galig inniu man sul sa míile man sul as a rain nó sul an an America a chola cáile tahart agus chamdúing ósa brín mór go leor cha tainke agus gur na hauran chabór go léad a chola hunnach an chláir an is sin mu a mis sménach an chaul an a liúd Aur an van dat je geschreven rief, ach man hela er CD had gedevenie an leorigen. Tjena. Agus ha me moet ha beule aan ze fuus net han ik me heen ha si se e glaschuun hoog. Net jare tjenne mag is galig sé boet cho moore we gaan. Agus boering uit de golf seit gewoon een neige gran aan de glas den agent. Boering uit de golf gewoon een neige van de roosje het hager. Ach is na blionichen ma jedig ha uur de lorichen e de wie tjenne mag agus nach choring uit de gol gewoon goed ka agus si gidoch si to a krichen agus kujoch moetams me net hiku hidig joch jare se galig se tan seit kan hoshi or ha uur aan die guchte gaan het du se ha gianu Jojaar de akkoord de gaat de harik ha is me nog kan ka Well, heb je min goed miljardigen aan een drie, wel daar ruim kojuun of drie. Jaar kan we leven als een jabi. Gaan je zin die toch schotel gaan je kali is gelijk als kinderen uit een karakterstoi hadden. Hoe je toch wel leven zo'n lede hiet nou wat ik nog gezegd. Dus skelen jaar kan daar een leven mee voor je schakelen. Motherwell le Debra or. Agus the code-breaking sister staffúr an Bletchley Park. Agus céilem scéalachan mar sin as a bur iníring as an áleir sin agus can leir a lé mis chunnig mi film cuideach The Light Between Oceans agus
of course was ik goed en ik in na Helland fémi te salishin a jans déine fall gomus variefs déine alle solske van a gugin rot as kiaf a chorigin mar in skelen ach be min as richte a skelen vi lever agus sé leor seo the works of the songs of William Ross in Gaelic and English agus ha kein am gra program ha gom chélim go skrif kugin áwer an gos áwer an goul man skrif Willie Ross. Nogus go mí íanne géisteo rí seo agus Galí sin na joos an an nólaach. Ha brine go leorich in bók agus an excitement ha met an 1993 göntig gnne leori anu gan a koers na maart. Er zat na baard a dit in naam agus ne baard ala no a géing agus se strune meler agus sinnne kan hiet leorig as een hulin se haig een hulwoorde go ui agus cha chud er wook in een éjan. agus cha noorne chud bók an a mala klee. Well cha bónach de scéin me sin nó go balla klee gan vir pléide agus cha chud bók in the Department of Foreign Affairs agus ha keinam se brachtach gorom ver a lár could je ginnig gin se nach bei uanje da éing gur gorom agus kann cho fatta fo vri could je ginner could je ginne graúte san ra chan uanje da hé fa sames nach gur gorom agus ach man ha gram schon ha ure da tinnneach agus le choút an dói gan cholle faar. Agus sé bhú hí ha sé bhú chomóre van géidir is waar korte ruimse wie ha wie ha genitorlévig agus am go me ma forst noch an de géri suas an de dalfues or va mi an de dói en me choorstuch le skrive dan agus ha si vier gonne laú seit luúd dinge is a skide het wie skrive agus an de dói get ma mis is man gohfuil seit gaan no die woschen sé se dunne íontach agus gesoige ik in de naam van mi fijn uur te haik van een dunje was een kujoch is zo'n ha toch wie zo'n wie skriven is zo'n zet voor mij gaan nach brengen is ha tam de boxa toch huk uur de haik koze net van me hier ne ho me hier skriven is net ha kujiken gan horschen maar just me ook toch skriven dat je aan van tam de boxa had je jorige neke íontoch agus hu mi uur de haik ha wat kujiken gan horschen agus ha sin toch cho kutrmo ach am wie is skialig ma de hoog me se skriven en ho van honig korter am wie skriven net van mé ook agus goed jakin ko nu den school agus no ga mé an noheid uit le mé am agus chonig mé gro fastbe aan agus san coole geel toch kom wie nachbe was agus ku an hu mi fus ra miacht de neoch ha wie de gewiderd zo nu show agus hasne glorie ken ku gewoon een neige nu dói an de Jechla gebied want agus mis met ha shot je nog meer van mis go na me skriven dat la agus nu was een laanje waar nog nach dan ik liedje dele had has je natuurlijk dat je meer ook Oh, sa hannig. A mis men stoch nach heb ik wie am skrif een goeie tot gave ha issteach am ach am mis men juchtdol ha sin fein uur de haik ha mar skrif dan ach guse is het kwasse dus ne biachken ne chien ha is zo'n wie skrif Sel mi an dói gro am a farst go is dat Roten a bhchlang na gra no vi déan charocalú lams gebraach gnne leo seach er hiad fatchalach agus na Spáin. Agus se kugin hannig isteach buúkonna leor gin chudra dích ódó skrifig leor gan choráid. Chatannig go rutesteach am sa charách dích leorbeg agus an ik rawelgétin sinna dhéanú agus sanna se háisi mér teach agus sa modach sneach ska go romi céic i dhéanú
nólaig gan a chlám dat a deala veiken in náte chorigin agus a faras galori anus at cru badosneach chuidir ach dat charwadist nóir dat a segunsko sta chomelis na sporing gaidich agus a kein na mi trí jaar me an a 3 pieces so me gat na be le a treifel an sin treifel agus nis le chalag agus sem mat sneach se leorigin bugge niis leis a story a chudamach a hiad chalag ach charo aragit an san an náni far a chudamach agus ó chumi hín agus Robin amach agus se go rutna me chean go mér son skealach gan ennu ma géin cholerá va meer son far ennu staurig fon va mi fékin va kader maríef man a seit ha mus er a starlichakin agus va mismunnig ni sin buk sin dosteach an rai gies go cruúbaken agus som me grane mi skealach stéit staurig agus an os far skaleori far janu son eiche haune san ach ater stréhiet chalach stréhiet wat dochneach Geor leis aram far janu ga clown hút bug na beest agus richt hanle am se gléveg de heichger aiget va klare féin an oor hanle sam le er gain haast agus se Kathleen Guinness an jelef agus a keinam hitrep weist je se dus gonig mé jenny ne jelef o gerne ko you en counter sto me gi mies na be hene gal haris min gro kal to hun nas sinnne man a kusin go bod an doorsen gaan is agus am dói hagoni a gaim a chorig ha achorcha go jaam agus gacharche chola kals ha tá mór haris man efseit sin ha Robin in in jelef kudi a suasat er postjalan goachgus ma ha achroch sa mi as a script no galbotigin a signalaf na char réir a script Hanne lever se mé na chanelle san a sinnne gennu ach am kre is samer a leor mór ait teen tot a chassen tot ma chassenlen Géime du am kre bit su agus se si konderú an se tragelten agus gedevin je se leor tomatach a sint kom je dúle a han ko Chanelle sam is gestechar an nu wat de brinere leorúr ha J.K. Rowling a chudamach gur hé leor smú channe sam rief cha skrivech na rotgin. Is dat leor ha go vi na si lede. me gar channe leorek morin fat agus sé a rút fiakul gehad wat torne badje na sin fiús na de hoig me gé me ga vi de jarig sias ha gemorach fin hína is me go mé ko dúja kan jo me sin maach ha han fiús kainam ach hu me se ur de haik wo ha Joni goel es son sin jan weise am chuchug es son vi ga jarig sias agus vi ha dotéis hin si heen joch is sige sin sechat in doch hu de hiide agus san ne ha nugin agus joch chuide hibi gemoor es gas va uur de stuakums mé fa was an blione agus ha mi ri gematriku sin nawer noch gejaar sé van mit jogus me get nach net gami son blione hiúl gar kale hulekem in jareskriwe a grote wami is sonne janu sé jaarlacha mal or van mi gal uur te gagus et de goede tureselle van mi de janu stoken hoing tagin ha jaarlacha mal ach noorsen jochen ging me heen sam is nu om heen wel ha mi fabes an blione ha me dolle do jeken boeten io toch ha nog is agus ha mi georie mi de kaine gaan naken agus sin mar a hacha ach ik in naam voor de mé nu ha program an radio na geel va sinnne keolch ne de hannig méras gro ujar de stuakem agus si dingen a jees hoe druim
wel, seit bechor gut, gysmynnych o mae un lior again, agus fes ni brin yn y bedrag yn ein taich a hari ein an y sylf na gael ga skrifa dadan. Agus, seit nid y hwg mission di ha cwn na lior, fad gyddoch chotaich gael, fad can i diolch cydrwdig yn hwgyn, agus ha asan as ysyn a haniga ach, Siwna, charw cael y gwlag yn lior ysgrifig ach as ysyn a haniga agus fa gyddoch dwyag yn fa wyr iawn agus smacer o jo awn so mae chydioch o'r chias so gwyd mae'r ffardd fel am dras fa gyd y gafi edrych fi torn y badge Volume 1, Volume 2 Tur is mor un a cain am nes yn yr efo falaf yn eisiau cael môr fel an mae'n y bedw o'r sgrifig chaiws y gotor môr a ti hyn nach dit fydd yn gan y carriage yn aid gybrach wel dyn i gwybod ag ior a cain am bai ein y cont o gylwyd rwyog as o roa agus am ysmyn ag o'r ffasg jeheri hydad a chael ei gyda'r sy'n tachar dyn eisiau farog yo at o rhaid o'ch o'i anw ach mae'n gael eisiau cael môr fan man bydd yr ysgrifig agus eisiau a byn y lwyd trwy'r chwnt agus stod cwydioch o cwydioch gynnal agus o'n agol y gach Rotan y hogyd dy hwn. Iemed dwi'n naddo dros tein am y nadig yn iemed dwi'n oloch o'i gianws ar ag gyda fi agad tysaid caff a dwi'n taich na'n hachad y car. Agus a ham yn cryd yn eisiau groen eich yn anawn fel dwi'n gyrrael a tein wel cofal am chynnu mae dwi'n ysgrifig yn ôl. Agus hachad sydd fater o rig o'r fa cwsyn. Ach, nôr sy'n fa tachard grwm mi cho fater ieddig edrych yn agos gyffein yn rast rys diolch lach yw siachad, no ie lach yw siachad ysgrifig. Ach, ham ysgrifig grwm mi cho tolig gan hosig mi ysgrifig y lior la, o'r chwydan am y chaine, o'r Seit, fa gyda fa cordram syos, gos edrych am eisen nôl i fi sgrifig. Na tan wrth anel y tahwyd trangle wrth anel, scharo mi edrych fi sgrifig. Agus ffiws bo fi ha ysgrifig fi cael lior la. Gydwch fa mi cain achos fa mi tig sy'n. Seit, man fa mi gydwch gyrwa cordad am wyr. Agus fa mi smynnu ha sio cosio nach am diefyd yn agus ha cordad am dy ffeim am mi gyda. Gydwch yn ei sgrifo. Sgan i'n gyffwrdd fel ding y dolwg aigen nhw'n achel gybrach. Ham i diolch mynd i'ch o gylach o snog diolch o fi ysgrifig mae un y dyn haw cwn i'ch o. O'r nid y gael am eisiau hosioch, mae eisiau smyn i'ch o grymig o fi sgrifig mae un yn y rwyd yn efo mi ffeigen agos. Fydr gan hosioch grisyn y fag o fi ys y lior lasio. A hig mi gymal ddwa, charw gyffwrdd an y doll fa aidyn o'ch o fi ffeigen torgan y rwyd yn ys y rwys nhw an y Mongolia. Ach sy'n y dyn dwi eisiau rwy'n cwn so as y sy'n fan y sgialwch yn agos yn y rwyd yn ys aidyn i'ch gach la yn nwchgyg. Agos nhw sy'n nid yma mi hun, sa'n y ffeigen fan mi diolch o dyn nhw cain o'ch sgrifig mae ien, sa'n y dyn sy'n agos yn y character yn efo sy'n efo mi cwn agos am sy'n gil sy'n said nid ha mis yn liefig lior ffyn mi gyda sy'n yn y rwyd yn y haccord y rawn sy'n gymwr said y character yn haw cwnioch agos rwyd yn y a mi liefig ha lior yn yr ast agos si a gentleman yn Moscow yn yr amheth agos haes yn chwld yn mynd a choma agos si rwyd am sy'n chai mistiach y llanwch y lior so'n glach am madde, agos so'n mae dog a llanwch a cwtig yn yn cool abdi, agos nôr sy'n hwyr mi lior gachu, agos hosi bi a lefych, agos chadwyd macharage y lior hast. So'n am hyn, hast dwi a lefych. Ham eisiau mynd o sy'n y tachod, rengos y barok siŵl ffolig mi i'n mygriach, siach goro ni'n hawl am y, wel yn hosioch fad an y Brasil, fad yn Australia, fad as yn Ioland. Agus sy'n yn ras rwyd yn, ham yn gamon golach, gos fer mae ffrontol ysdiach a fwy, stoc o ffeich lior, mae ein rwyd yn y tachod, as na rwyog yn asyn, agus hag at y hwg, agus ha ffosgol y dyhwlen, gymor, stoc yn hwain i rwyd yn yr television can, mae ein Mongolia, sy'n eistioris, agus sy'n am eisiau smynach Dys at y gyda travel broadens the mind. Chanel stoc y torgan a sy'n ei gyrraedd yn eich lag o ffeim sy'n byddi. A cha to tarach ysgyn.
brin dywyr sy'n cwtigyn, so ri dynnu le hamis mynach ach sy'n tŵrys fôr am jyst mynach gorau ymasoch tahbi ys mynach o'r ffalach o adyn man leisyn fi mis mynach o gamon sy'n na brin i'r character dynnu hachad y sŵt chanel at yn chod ar ialit dy cwtigyn y ganau dwi'n na dy fe hyn so man oes at y gra chanel mach yn un cho at yr ialit ffo chael. Han y hyn rwyd yn y tachar gaifs, han nid ffogol ors rwyd yn mwysyn y tachar tiw. Ach, dod yr as, ys at gonish. Ys at e, fasyn ni, rwyd yn y brin, ys at y lwyd sgrifed ar han i gas, nes afys am groes yr ogr hon. Ach, do fa ti'n ysdiach, nid rwy'n y bohan y cwdioch ych, nid rwy'n y bohan y dol, ffôl awt yn ish. Stoch, gyrw, ai, harw mi ysmwyn. Harw television, harw phone live, harw WhatsApp ac yn o'r ag y brins, ac y gysrwch ych, mae gen y chwlo car, a mae Christian Nelson, ni hi gyrwyn i'r eich i, gymryd y cymryd sŵl, dech o mas yma yng Nghrywgs, mae fat yn iawn o'ch yma ar crwch o hogan, bydd y brin, sy'n yma eisiau smyn o'ch yma tahard as na bohan. Road na betalit in y ffynnych, ni sy'n hyd rwyd gan man shed. Gymryd ag yma dyn ac mae un mynd hat an y symud sy'n gydefyn i ddwyti. Y lwyd sgialgas, y lwyd character y fys yn y bohain. A sy'n a, sy'n mynd i'n mynd sy'n a sy'n a gyma aid yna. A sy'n hamis mynd i'ch gyda'r fwtig yn bachor fi efo hian yma un sy'n a gael bachor ag yn sy'n o'ch lwyd ha sgrif da fe ha efo hyn y mach ha anish. Agus, mwys, sy'n fi brin gyda dynia. Hamis mynd i'ch o'ch anil jyffer yn doi, casual yn y canting am ddysyn, ha chwlw dynia colwch i chael y gybi cafel. Ach, hamis i'ch oedd yn ha aid yn o'ch ffeigen y syl tro hwyl yn gyniel. Agus sy'n oedd yn haw gian yn y haw siwl. Agus, chaning mwys a ie cwysad gyrw ha barwch yw'n sgwrs syrsio, ac diolch fi brin i dweud cwsiach y dwynia nach y laid, so da chwld yn ac yn yw chod trang. Ach, hamis mynd i'ch sed gymatrik mwys am sed trofi brin gyda cwtigan stoch hig biachgan o'r ich ha yor hagam ha benish na bliona son trofi brin gyda cwtigan a hannig ymiachgas on sy'n agos nôr sy'n sed mas siawl dy rutain es on sy'n yor sed ha sy'n gymagad ejo a dort mchas yn lawn ha chofater ha benish na bliona sy project sŵr ydych sy'n agos han y yor ich yn ffychyd mi ffacil agos you know chas mae'n hyd i gyda'n niach ysgrif na yor ich yn chwm sy commitment a han y dort mchas yn lawn ha benish na bliona tornes gyda agos son diolch trofi brin i carriage mae un bai camping gyrw i eg benish va in y carriage yn eg posig agos son y larag i hen ha board yn single choch eg Smen ik yn neu horcod dyn. Dyna, scharw mi eisiau y ddiaf ed cwyd yn mae un sio so mae cadw o deas yn gywr so mae cadw haich ydw dy chwyd dyn y fan yn ddyn ar gydwch eg board ag efennish os diolch yn doch y saith gynhach ydw so bydd ydych camping gran yw'n eg baisyn efo dy cwnioch ag ein fe diolch ag eisiau siaw agos asyn sed hanig ymiach geson ha benish na bliona agus nôr sy'n diolch y brin i carriage yn cydioch mae un sed ha listig yn bais efo cydioch y carriage yn ag yma agus fod ik yn cho simply dis yn diolch cwrag di cydioch agus biach geson bio agus dim ydy un sy'n hw biach gan can mygrani agus yn mwys gan môr cwas a hanig biach geson sy'n Wel, ha tongs gan yn iddyn iawn fa mi hawl Nid yn hiol hawl as yn iolan. Fach o ffarist o gol yn ôl gan yn iolan. Ydw'r plain am y las gwsfau fawn. Fach o ffarist, wel ha bioleg i chwlw dyniach fach o ffarist y li yn o'ch rod future am y chwniw. Ac i ffordd ar ôl yr hon. Ach, mae'n affysacyn ha tor clasisgi canals as yn iolan. Sa dwtsi gen fod yn said chanir biawnt yn y cael am agus hanati sadna man boglochen an agus hier to los gan na lein je me heel fat na cheat agus fashion chin kon an hoy mi hins
na háin agus tá loscan bag a seo, déadch na hí a gnáras agus misach réid de rocáí samta a bhain sleim a sias a tal ag fíbíisce ag bhla agus sáismid an said mar siar focail déana nig gabhrainin hé go féin a tron an hóis gan háisi a gís go fás a chum óscfid a gar í agus tá dú stéisteir sinna bheith go náslin acamsa gan anig gabhrainin hés gan dícheach local an raim hés gan anig suas ysteid ar mahós. Seach nach an mór an talach as an Jólain, hanna tehen art gyma tri da ôl ar an hwys ysteid ar an ysteid o digyn cas. So dyn is y byd a sias ar suas ysteid fel cloentid ffw yn pollution a hachad scham i'r falloch gan y roi mewn agus sy'n fan a lorach bench i mi ac yn i bench i ar y nolach ymawn agus Charwysyn dwlich I nianw an y doi ach dydych fasgiolog hachad an y doi pys yn iesfaf ar ysgilio ach sy'n dydych rwyd o haw cwys rys am ys mynach ys hon y nianw tarinio agus gyda do chorder I nianw agus ha rwyd byg ha mac manaf as y chwle lior ach ha mac ym dwliag yn ffagedd ydych chi'n gynnu ut nach tachalig sio. A dod yr asgobanis na brion. A mi eisiau gra nyr hwyr mi an hosio. A mi gra chafon a sgrifin sa sio mi hun. Hain yn mynd I gygl sad gysgrifin. Mae'n ysbaich yn y tachadrwm. Mae'n sŵl, wel, hadyn eisiau rach gostog. Mae'n bochor gaif fi. Hain ymhatsion tmor o sio. Bol mi... Carriage goes on a lios a haid hawl yn eirin sos gan y bal ag fy hyn blewn yn ega. Agus fai gra nyr ysmynig ys isio a hyn dos o mach son y hun yn ei enws mas I grwys I enws ol y car I ym ag a fi dydd o so ach mae'n fai gra go with the flow agus Sin hamas min satan hyr fór taramot macalian rhymes. Vi geisio credeni. Nach ro differ gut kami deur bus no an the café no ma hoshi is dini brin ut grskia lokak. Agus hasin chofi se was. Ja, gent toch laat an de sin agus hamas min jo haat je toch io toch jo san wat de jelle hout over gain skialok agus sinna ha mi hin gemoor set kan sinna skialok ik hoef den is film jo gegeest jo ach unen ha afjakal aramse agus was sin an geharach le benish na blione sin ru dat de reality han le tort ma gas en leven kat jo gaat schmike seit ding an de Mongolia gebracht o leven so am kars jo ach le benish na blione man si fiction was sin I mean, honis man is bon was stage seit ik benish agus am hin de week je de variant van bliodie so wacht am nog eens mijn levensdinge in de carriage en ik dinge ik agus am de week benish nach bi dinge gebracht smeun jo kun de commission van benish jakkes en agus haben door sin fiachen wie je go fekeloch agus am skriwe jaren ras wie kun je ook skole agus in neuroteries am smeun jo wel could you go with when you get iats na sin agus film du hams jo seit vi go feke woch ma je moet er gein horsen Sinna fan ha sólach in chopag a chan dói ha bachor ga sile minus na hi geisio grwyd. Stok am chor vi vi anarach agus stok fosgal a sule vini man hau gra kusne denia single ag board ne wedding lists ha shit o ha galio ag yn hasin vi kolach son du san bleon ach ma fysio gwyn ar ag et fydys ni gol nôl o Mexico na sinna an hwni doi yn awn ag y dianu agus ha kainam yn sad brin ri me braha that coach braden ag me bhahat agus hang hoog mar avenue ach wat tur at jalit agus vi is me vraag de gra biale me kujigen aan gesien koler I kujigen ag ro skorsen hiksen ho chud roten die hele maar een zwa gra skus met die chatter schöntles ach ne karakter wat tachart ruut well as a cholle balle
nid efo sy'n ei ffas ys. Chawn ydyn dwylio'r mae'n un, dydwch mae'n y ddad. Fa beher fi ag tor ac cwdiwch fa ffyn ac fy'r ffalof can y Chanadas ag Australias. Fa nôr yn hogych braf mas yn y sia blewn gan y hogych samodd Royal Army Medical Corps fa agos fa am Brussels sia blewn y hogych. Sam eisiau smyn o'ch gybrach nach van y hartig yn sy'n mwys yma na planed yn y niw. Nach byn gybrach am y Belgium no as a Rhain, a sy'n mi mor rhaid. Agos gydefyn i yn sa'n hamas mwynach o gymor gyda hartig o ffosgol y hwyl yn biawst y sgwt yr rwydyn. Siwna dydwch. So fel yw hyn ysgrifwch rwydynel yn ras, fel yw cwni smynioch o'ch mae un, fel rwydyn mi biach gan diolch o'ch yn hwgyd yn ras yr i ysyn nhw, y ffeim yw smynioch o'ch mae un, mae'n i mysgwch o'ch amser. Fel ysgrifwch yn ras? Sgrif mi pys yn yr ysgolwr am y si a bos yn 1995. Fa mi'r soni gianw, agos un sy'n mynd gwrth gwrsion. Fa'n hoi ac yn y tef ysgol. S'chan nid ych sy'n charo eisiau ma'n ymwys mi brin yma yma. Chal I gegain yn hoi ag, al tiddwch gan y mynaid fwyedd. Agos, junior secondary fan y si, agos fan ysgolad yn y chyn, hamas mewn o ffater I brias glet si ysgol barafas. S'fan honi, ylsaid maiach gan y dos, crym ag yn gyfrin I do. Sa'n eich brad mahad ysdiach, didos fe sy'n ei gwlwch o ffalag yn ysgol. O'r o caraswr ni, o fa, cwyd I gyn y garish, gro alstod haramod. Sio, ffordd fa ffylwch ys y falag, gro a ffalaf, y gart I gyn y gwybod gatos. Sa'n y contractors, roedd y gwybod o'r oed yn y trodyn. Nes, roedd o'r cwl sy'n, fan y clort yn slac. Sy'n yng nghoni fyd o gran yn y clort yn slac. Cwyw, fa mae sy'r drif briol nos y bymsgol. Ys, fa briol tris, briol y cedd as yn eiroedd, ys yma a syfal y hyn, fan hitcher ag o fai ffiau. Ys, cwyw, charwodsiac dyn a hylo, fa sio ffasgyr, sgwri, hygys, sgwrsyn yn y bobod, gan eich sy'n gwyd byg na batrai. Sa'n y chiasus gwyn I hi gan y chlas. Ro'r ffysag dyna gyd cof alaf, y las yn a lar o'n isio, yr tŵrys. Ys, charw dyn I gyda car, dyn I gyda car. Gwyn I chi rich, o fa mae sy'n ymhyn, ys yn mynd si alstod haramod, efo sydd, sgwyn y sŵs ma laf. Bylor yn hylwch ac yn y gwyliw, tiolwch me ma, sŵs ma laf. Ia'n hwyd mi alstod haramod. Charw cas am ddys glon I gyfer, nôr. Wel, na peth, the look that crossed her face. No, wel, sa'i sgriach ar. Cof yr ffalaf, ach, yw goffein barwys, bod ni Princess Elizabeth of Indian Ocean, sy'n yn 1952, fat yr ffalaf yr tŵrys. Agos, hamis mynd off o'n y las yn charo I god I siarad ac yma sy'n hyrwch rior. Agos, fa mi'r son dydwch, sy'n ylsaid inch nyr y gwsgol ysgol agos chosnog sy fa goro sgol yw'r on agos hachol o dyn i'ch aig yn y mwyn sgol fy'n eich mwys fatolig dyn i'w gyfer yn y dam yn y sian sgol rwyd yn y tahod nach fe yn rach sgol y fasyn I fein agos os cynnig ac yn mwysyn fasyn am yng Nghyryms rami pys ngol o breu hag am sy hator gyn I gan eich ysmi lysyn ni cola bre agos fa pys o'n y magasin o'ch o'r gyn daft y gran o'ch a gyffrwyd beim hart gan yn hyl as y rygydw mae sy'n canis neu star sain halad agos ha cain am yn Rosie Casals fys y clwych tennis Twiggy och fa sŵas fi cogir na sian ar dy gyn I hamas mynd o'ch Jeremy Irons cwydioch Katie Eddy agos rami Peacebook mae gen sy'n yn nŵl nach rodoi ac yn byn am y tennis player agos gydefyn yma ffod y sŵl arantys ffod y sŵl o'r Twiggy
Agus saola an Dwi'n dyn hol op y gele. Is dat de maastok na chanel angas echter go cho terug en nu is dat ik in va kolje me woli karach aan va go dat BBC is ik donli ein makiver agus ge am krutch hakkeljoor in nu geschreven an an galig is dat féin korm rot de had die anu uiltje go nach goed gaarse me namelijk rot ik in mar an far Díad a chola seach chud gin is scríomh chrútbug a chorigin gadach barán ach díadach man sin an glós a dalú daine ha béicad agus sa díadach a tot a gí se rud an hat a díanana rud an marrein hamis minnachu. Ach hamis minnach ha súl gat a há rud an dúlik in dráast hamis minnachu nach choring gan ga súl ríchtrachas achrachach. Gat a bhí rútbug kan nach beúre de gar dan stoke feis dóien le technolas moet in het tomoor na sasses na sér haljóor an loskan ha se jefa man talking book agus san nachjalach agus chanle sam dé sinnne kosk Dein mu sin im reinen he a fón nach am heen agus ha dochas Cha sin chreid sem a creitú ru a réidir tahart le technolas as na breil chin arán. Cho siimplí is a reinú sin sin. Sinna is a rútbachta fón ha fá leis na a fágatú. Calgus dé narú Sa am hína cu a dú glas net a chud is mi críochad ha gentleman in Moscow am ein fer ha stekt am tajoste an de Moscow ha sin het fatvli og gan da en hajoste fa sin mi ha has a kudeve gaime Russian Revolution agus cho even se leef me die ha doch een ach vi migration sé nalore het de listtakem sé brep le I an euro an mór edert ha die sinnne lewe agus sinnne roet ha uur de lore hin is dé a heen dé na a heen tot de lewe is man ha met al vrienden rot a leef me. Ra met al no kann mé Australia chan go diver go sam a Glasgow Dubai va mé fleen. Agus hurige garantie leichen an sin kan hok me die antin skeurtje jaar allste a voxer. So mé gra well ha dat Charlein. Agus va min am hi tríchan va dís si me héir da van rim hé am mé an ná. Agus va mé loch kan na bon gaif galig lewe. mi tíad na mé no dat a gra talking out loud agus man a cháde se scéalach an goid a van so hudin titin am a chatels i leor hógal a rís ach se díadach an racha hat a kudar ruten nir vín se nir gónig taramot na allstad go kona leorhin Harwaku an nach ba go gras fá díadach na dégin agus ha achkel do amach leor chláine eile ha Robin díadach féidirtá na jelleh agus chail me ha mé am minnig go néisiir in aram agus cha chéile man si vi lewe diáichen as er kusmoes Brúide lochs rutan mar fiúna ha feikin an háca gat alrá in rast bugur ar tin go a déine mar a chéle go agus an hol gat a há sin glasise le corona man a hektéine áis ha ha vi an hul ha ha vi feikin lá le grien sama ha vi feikin si an na fas ha ha vi granpáint dol viscéine go ha seo fat na tíid hanir agus a ha min hóni haleor a chorigin di me hef ach ha da leor ag an kuideoch agus hat go sechat úne bhór ne After na croichter an chaidíanú le buan a si a was a spragad a der talbug sios go an agus fiú bi mé cuaant rud an hen
tjollig yn môr. Dyn had bonnig kan gor ochger de glaniaks. Daar zich had houtiks geschonnen daar zich had. Agus gemama tip bin gralm heen. Gewoonlijk jen du jalaf kloich no film. Die doch routen aga hogalas. Agus kan kudigin skriven maar geen. Die hachad ga I ein hôn bod o'ch I oeg nid o'ch I anol in New Zealand. Corwyd o dyrmwysyn agos cwria siachat y dog. Hwyd mi hun agos mogi connection sama si a bos da galaf a sin afas. Kjarst. Wel, nachel sin dydwch I oedd gebi cartyn cw a dy ha sgialwch y matigen, ang hwni sgialwch yn dilor ag Hwni sgialwch, han hwni rotigen. Sinna, agos smashin, hasyn diolch y cilwch gymi barwch gliorig yn y nwchgol, barwch sgialwch yn y nwchgol ys y chwla hawl. A ham siwch gyffeim sy'n i ffalaf agos doch gyffeim sy'n i gweld Steve yn ras am nŵnio edrych a mae crystal yn ei tainc hod gan hwn gaelwch son yng nghorm a sio hod ein. Ach, ha sio dod global. Yn ffaith, ha sio dod... Sy'n edrych fi. Kjarst gejaren wie Jenny Shaw, gevatsgewassen jesmeunje, nach het dinge geestjoch, ik skes je niet de hele brein. Ik Terry Wogan ik ra eerlijk in my one listener. Ach, ma ha dinge geestjoch. Ik geef de dollars, na euros, na yens, na few rubles as a roos. Na kusje wat hoeken aan de haan en al op. Wel, ffydiad cwyd gan y iorich yn ag y chianoch, ac y iort y lorich yn gaelig, y stwrin gael y chianoch, ha cwrn y iorich yn o ag agor, y chwle ha cawbyn I ele, a ha y ffail sioch y iorich yn rast, ag ys se Jo'r wrth y sy'n, y canoch cwyd gan y iorich yn eiltoch a hacyn ha es y gaelig. Agus y faddi ham y jydwch yn ochus, na chata gan nwrin gwyd party fi agad, agus y nwa siaid gan y chwle dynnu. Ham is een stashing project of a horse show. Gaan je kalen is toch de kutjoch gedishene en naige no la kan goedjes ianje nauw aan gut ha dos skrive gut is van huisike vi kwoetje is jay shock lugur jaar aan girl. Rodar kutjoch agus shiliara shock kutjoch agus se Charlotte McLeod yna fan eich ysgol siabos dy sgrifa siarad y dyn I gada. Han i'r calus... Siwna dydd o... Ni'r calus arno sy'n. Mor yn taint, cha'n hyd I siarad gymal o. So, yn arab, bring sy'n mae yin na I ang ysgrif o stoch agos e. Na project yn ela hag I hyd gydio. Alright, mor yn taig ma ha. Mor yn taint gydio.